Salam Om. Salam Om. Yang kesal siapa? Yang dipukul siapa? Coba. Salam Om. Yuk. Kansa mukul mamanya nggak boleh ya? Nggak boleh mukul mamanya. Salam Om. Kemana semalam? Jalan-jalan? Ya. Jalan ke Pekanbaru, Kansa? Ya. Hah? Janganlah. Nanti dosa mukul mama. Ya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Salam. Salam ya. Janganlah. Kasihan tuh masih ada adik bayi. Suka sama adik enggak? Kan saya suka sama adik. Hah? Oh. Peng. Betul. Masa mamanya dipukul? Masa mamanya dipukul? Saya makan. Ya. Salam. Yang kesal sama Om yang dipukul lawan. Udah, dadah. Bye. Salahnya kameraku udah kabur. Gak bisa diapain. Salam. Nah, gitulah baik. Oh. Kalian. Susu kedelai. Ingusan.